Kilo ilomchas Rabuisa Ziva Vistas Barab Shimon geht mir Balim Zoya steht allemal doch Hazi Gemore steht Toshma Amen stand Kabole kommt dazu doch Hazi mit der Baditsch wird gesucht dem Chava der Din sucht das da bei Schäfer und die weist in ich sehe die Woche können alle Zikimen zu Anie von doch Hazi hey שאני לא אעשה לפניכם היום ברוכו וכלולו. Jeder רוצה ja Broche, es sei verkehrt. Wie bekommt man aber die Broche? Wo ist Kehle? Es ist eine Broche, asher tishmo. Man darf ehren. Ein Mensch, was ehrt, ist gewünscht. Will ehren, will. Der Rebischter Bar Egel oder der Rebischter gesagt, der Gehuxbecken ganz klar Israel. Verwus. Am Gschoiref, und Rasche, wenn man sagt, sie Misser drehen, so ist der Moiref. Aber als ein Mensch will lernen, seine Keure Abbruch, will er auch gefallen, tiefsten Scheuel. Will lernen, bei dem Abbruch. Der Fall steht, dass ein Mensch hat Drosche, als man sitzt bei Shoshi, Schochem, Jösche, Bedeurisch, ist der Rebischter Mechel aller Weres. Weil du darfst lernen, jeder Mensch darf sicher als er sie lernen. Bruch Hashem, meint du auch sagt, Ruchim, Sachen, wir können lernen. בפרט אני כמה מקיים זה ממש בלך תוכו בדרך ודרך משטרות גזוקת אבל מצח מחבר, מתעזח בסמארת, בסעתיקן, בסמארת, נשכן גיטה זכן ומקיים בלך תוכו בדרך כפשוטו המנש הזה ארת איזה הברוך אשר תשמעו עם מצד השם אלוקיכם אשר הוניכם מצב אסכם היום alle tog da zijn keer doshim da van alle toger. For more 845-351-0151.